در حق وان روشن تاریده و هف ببینه که مجانی سر اکرانش حلب چکی برای تماشا مجگو ایراد داوی حلته ده مل سر وان روشن مخابن کو دیدرو که ده تاریخ دم دیویژن کرد هر تم راست کم کشیان قتلیامان هاتن کرن لبلیم حلب چه پارکش هر علی و جدا بو امی ایراد داوی حلته ده سر وی که باقفن مگو دیروک 16 آذار 1988 و در پی بالافرین شرقین عراقی بمب باران کردن حلبچه به چکن کیمیایی حلبچه بمب باران کردن و بهنا سوی کوک سیمگیا قتلیام حلبچه بهنا سوی هر دری بلابو و زاروک بربوی بهنه و مگوت بازدان و پاشش خوگوت نوانیا داوی ابو گوتن دای بهنا سوانت و پاشش یک به یک مرن شهید کتنه مهادویشن امی ایراد داوی هفته دل سروی که باخفن کو و اپراسیونا 3 ساعت دوام کرنز که 7000 کرد جانا خوش دستان شهید کتن جانا خوش دستان امی سروی که ایرو باخفن حال استودیوی میوانی بلیم نویسکار و لکنینر بریس شاکر اپوزدمیر مخیراتن سرچاوراتن سریده بله اودیسا نویسکار و لکنینر بریس شفیق سویم مجب خیراتن سرچاوراتن بله ایرو مگو بله لگشتی جهانی لگلک درن جهانی لترکیه شه جبوکو وان روشن ام بیشن وان وهزا قریج و ام بیشن خوف كوام جبير نكن وإرشوا قتليامي وكوام كشيم جبير نكن وهرتم ام ببير بخن سبي براستي صادقرا كوام كشيا قتليام حلب تشيكي لبلا إيروشي را أمد داوي حتى ده باقفن السربيكي باقفن وكوام قوت الجلك جهاني لدرين جهاني كوت مراسم تين دارخستن إيروشي أمد داوي حتى ده السربيكي باقفن بله وجی لسروی که خباتن و هنه مقالین و نویسین و جهنه ام برفرهی لسروی که باقفن پیشت خواستم بررس اپوزیمره ام دست بکن به ماموسته ام بوره دست بکن بله براستی مشارک گلک مکردان ام دیویژن دیدرو که داد تاریخی ده هرتم کرد لآخرین خواه لخاقا خواه لأرده خواه هرتم مظلوم بون نچار بون بندست بون و هرتم براستی کم کشیه ام بیشن قتلیامه هاتن که ام ویکش خواه بافن ساله هیش 10,000 دهان ده بتنه او یک هات وک نجات کشی هاتا قبول کرن اف کم کشیه حلب چیکیه اف فرمان بریا ویکشی مگوته براستی پیشی بریا حلبچه بریا قتلیام حلبچه این باقفن دیسا کردشو راستی ایرشان دهاتن و دنیا جهان بدنگ بو ام bu şekilde dest bekün o jali siyasi ve jali her ali ve MVK باقفن بله کرم کن بله 27 سال یا سال وگرا حلبچه صبایا و ایرو پروگرام یک شکریه سپاس کم TRT ششیانی TRT کردی پروگرامی که وانه که پیکانیه گله کتشته که باشه قناعتم دیرو دیاربکری چند حبه کنر سری پانل مانل نتشته نه خبات نبات نه خبات تشته که باشه روزه که حلبچه کیمیابارانات کرن و کنکوژیات چه کرن و تشتات چه کرن دنیا گله که بو یعنی کردنگ بو کسیش خو بالا خو نداره وان و هناك فيديو كاميرا وفلان وبيوانجي فرنسا بونه كي بوناتنا كشاندن او تشتكي باش وغيره وجيناتك كشاندن ما يرو نزانيه كانت شلوي درياتيه هاتيجين شو حتى صارت 10,000 بدنگ ولالمان كرولان جرشوا كنت قلت نها دردي خوي مش هو جبير بكن يعني دردي حلب شي شو تجبير كرن درد می 200 ساله که دوام تکه و زخت و برک یعنی حقسزی و زوردستی و ظلم سر کردا یعنی تجار رانه بو حتی مروج بیر که چونکه یکی تعقیب دکه ایروجی کردستان در حالی که وصاده الکوبانه و الشنگاله و الکرکوکه و الحمیدره کردستان نها شرکه به خدایی شرکه حقسزی شركة تو معناوي تننا كو چرا يعني مداخلة عرض كردستان دكن و چرا كردا قتل خوين دكن و جبو چي ويتين سر كردا و باجارك مينا باجار كوبان چرا سرو بنو دكن شنگال چرا خرات دكن دعوامان سر كركوكي چيه چت خوزن
جبر ويجي او امر ما حمي بوانه وابوري يعني ناجي 11 ايلول 1961 به بشورش 11 ايلول وكو ملا مصطفى رحمتي دست بكر وحتى انها شر لسر كردستان تجار جي نسكنيه وهي جاي الشر ونها الشر كيكوش حمي الشر خرابتر يعني مينا شر خولاگو مينا شر جنگز خان يعني او شر كو بريا شي 700 ساله ده وكي وحشيه انسان دان سر عرض مسلمانا وخرا كرن نهاجي عيني تشتي كرن بريا يعني اسلاميتش ديني وان ندين اسلاميه ديني وان دين جنگز خانه جنگز خان شكريه اوجي عيني تشتكن بري سر ناوي اسلامي وان ايرشن هوف دكن وهيجي دوام كوكي وقوت اسلامي جي بخوره او دكن يعني بخوره محقق محكوم دكن چونكي سر ناوي اسلامي مجبوري در سر ناوي اسلامي بي يعني انها وقت كو روجا 16 آذار سال 88 وقتی که اف طیاره وان بمبا بردا محقق گوتنه الله اکبر و بویا وی بردانه بکی وقتی ما بيجي الله اکبر و سر صباحی رابی و جحره برده سر مسلمان سیویل دنابا وانده کسی که چکدار تنبو شرط تنبو تشتک تنبو و از بیم قید حمی کردستان داشی باجارک مینا باجار حلب شی باجارک دیندار والبرست ومتدين وإنسان تخنجي بركي تنبو دوي حالي ده شنو مير كشو كرب وكوزابا وكالو واختيارو وحمي كاس بسلاح بشك بفلان مرو رابي طيارة إخوة بومبا دجيل بومبا بكا وجحري بالسر وهم ببرده بحشت بالافرا بکی اول چه اودکه یعنی کیجا وجدان قبول تکه یعنی نه وجدان مسلمانی وجدان کافر اجی قبول ناکه وجدان کسی قبول ناکه يعني بجري مظلوم يعني وجدان فيها هريزي ده قبولنا كي ما مصل بلجا اف يا مهم اوه وجدان اسلامي لكوه وجدان يعني خامو اويا اسلاميت لكو دريه چرا بوشی یعنی اسلامیت برانبر ظلم رانابی بوشی نابیداتی نه انفال بوشی ویاتی نه قرآن و گریدند می خودی گوتیه واب که حاشاش خودی چواتش تکی وا گوتیه خودی گوتیه یعنی جحری بعد نسر اوی حلب چی نه ممکنه ویانه کی اگر رب عالمی وی تشتی بکرا یعنی ایشی وی و نه ایشی وی نه خدایه و نه رحمه و نه تو تشتجی بکی اب غضب یا کیه یا شیطانه یا خدا نینه یا خدای خیره نینه یا خدای قنجی نینه نممکنه بیتشتی و آبی باشه چرا اسلامیت پیش بری ویران آبی نه پشتی حلب چیه یعنی پشتی حلب چه هاته او کرن هاته کوم کجی لیچه بو و کمیا باران کرن پشتی برکه هفته دو تیده بوری دولت اسلامی یکیتیا دولت اسلامی جوین کرن و دوی جوینه ده بحث حلب چی ناته کرن يعني دولة إسلامية الجبن حلب شجي قتل عامك وصاب كو تجار دنيا دنيا جبير كرن هاتيه كرن وكي هوري الشماية ويا أنا كي دولة إسلامية دولة كودبين أم إسلام ودعوة إسلامية يدكن ويا أنا كي أوناكن يعني تنكيد ناكن نابجن ويا غلطة نابجن أوان الجورا إسلامية أنا هاجي هيجي دبيجن كو أفندم وقتی که اون اشتره بیشن کافر نابی نه کافرن بکیش کافر خرابترن یعنی کافر هیچ olmazsa وجدانه که کافر آیا خود انکار که اما حقوق انسان انکار نکه بکی تو حقوق انسان ناس نکن و افچوا اون دکارن جوان هیجاجی اون وان مسلمان قبول بکن نابه دولت وانجی دانه مسلمان بله کسی که قبول بکش خواهی اوشی نمسلمانه مامسته بله حلب چه خراب تره و حلب چه جیش خواهی تجار جی نایجی بیر کرن و تشتی که هات سری حلب چه براستی جی دنیای ده تشتی که اوسا اونینه چونکه هم ببیجن ژاپنیا حربا یکاد البر خدا و نسکنی و تو اوی چاره کشی ندید امریکا یعنی چاره دید شی کیف آوی هات تشتی که اوسا کرد اما دیساشی پیشبر شرکته
Kurda şer'i Saddam jinet kira şer'i Hümeyni jinet kira. Duy şahide Hümeyni yani İran'ı u ev şer'i hevudu dikira. Irak'ı şer'i hev dikira. Şer'i van sekini. Şer sekini evancil Halepçi'ye da. Yani jibo keyf ahvaviya kira. Jibona ku çabe Kurda bitirsinin. Ku Kurd çabe wan bitirsi cari kedi da ve hak ve hukuki xwenekin bevi avi kirin. İnca بله مامۆستا ئەمە لەسەر وێگەش خۆ وێگەمە گوتە بێ وجدانیە بێ عەدالەتیە شەڕێک وها بوو خۆ وێگا دەما شەر دە ji ber vêkê ji bê wijdaniyek mezintir bû Kurd zanibûn ji xwe dema ku êrişek digotin gefa êrişek heye dibîstin ji xwe hînbûyî bûn bazdan malê xwe ji bo ku xwe bispêrin malê xwe bazdan ve derê lê belêviya jî zanibû Seddemê em bêjin xwînxwar û mêrkuj caman beriya wî biçekan camên malan jî dişkîne شکلی جبو کو وی خاصا کمیفی بگیجه مالان شکو خو بسپرین و داره بگیجه و درشی شکو میل سر وی که جباق فن ملی بری بریا وی وگا ام بجن این کو باش بخواسن بزان بن کنگی دست بکر به چاوای دست بکر ام وی شکلی دوام بکن وگا ما مستم بره بدن برز شفیق سویم بریا وی که ام زانن د سالن 8 آنده عراق و ایران شو شرکیه دنابراند و جغینی که عراق به ام بیشن سرهلدرین کردان رژی تکوشینه دیده و پاش دبن سرکاتیا جلال طلبانی ده ام بیشن پیشمرگین کو گریدایی یکیتیان اجتماعی یا کردستانی ره به وی شکلی erişi ve derken o jboko Halepçe'ye bir dest bakın tekoşin despetke ve İran'e rehevkari etken en beşin peşmergeyan o her vaha Kevin Halepçe'ye jbo Irak jire ve beriya Irak'ı yani Seddem rel berve peş ve çuyne begire bir şekilde şerde despetkerin operasyon despetke o de çapemeniya biyani deşi ve aliye kimyasal kote zanen uya vazifedartke o bir şekilde operasyon despetken برای بدم بریا ویه که یعنی جالی سیاسی و وقاده ام پیشی وی شکلی وکن باوی که باش ام بزانه بن ماموسته. تشکر ederim. Yani beri ve meselame em ve haber بدن بآخرین از خوازم جبر ماموستا کو ifade kir hakikaten leve bölgeme دوالات مده Orta Doğu'ya da hakikaten ev şeruk qitala küçedbe. Yani gelek tiştince az tahmin etkim az bavarım ku şaş tane faham kirin. Yani çi insan dibin bira bin iro egerek amzan bin ku iro ev halqi Müslüman gele Müslüman ku hakikaten devleti ve devlete kavahe ama ne devleta ku hakikaten ve temsil tke evji soruna kamazına ayn gerek em veraj Halepçe haber edim çünkü hatta evdelan ne faham kirin mesela Halepçe buqata Halepçe ne faham kirin جبرویه که امسا gerek zanımın ku iro ev devleti ku halkı ve Müslüman aslında temelde yani ne o ki ku Xuda Teala Rabbime gotiye ku gerek ev hakikaten çava Müslümanın ev insan nevsane. Jberiye ki değeri ve topluma geleme insanime halkime temsiliyet ede vi şekli em meşruiyete ve kabul nakin. Çıkas ev ki Saddam Hüseyin ve ki Beşar Esad ve ki emebe ve krali Araba çıkaku bel navi ve ritüeli ve و خبردانی و اخوانی و عملی و چقاش لوی گوره خو عیار جیب کن او انسان نه صمیمینه نه خالصن خبرم ما مستاه نوی و اپراسیون ها دانی بونه انفال سوریه انفال اما جبر وی که adeta vi dine mubin dine aziz hakikaten ve kavramها argümanها özellikle hatta jvate istismar tıkın yani gerek insani şiar Kürde şiar Müslüman hajve ki hebe ku hakikaten em dine xwe في شكل بوا إنسانا بعمله واي شاشي قريجي قماري نظر يا حقيقة حقيقته ده جرك أم ديني خوي عزيز مثلا بوا عمله وأم نخير يعني أم ديني خو أهليت أو كده ديني مج عينه كمثلا كردا إيرو شوا بخوينا سوينا بكسن أف دينجي أصلا إيرو جاليكي وبخويه وبكسه شقا هناك دبي أم في شيء تمثيل جدكن أصلا أم نتشتكي دريدش بروي كي جرك أم صبين كو حقيقة أم ديني خو دايما دينك كو بيخمرنا عليه السلام شواد فتحة مكة ده وقلبها تشتيدن ده حقيقة بعملك خوش بعدالتك الصحيح وفيك بخيرتك خوش تمام عالي إنسان عالي إيه إنسان كتي إيه إنسان بلنغاز إيه إنسان حقيقة مرو راجع استوى وراجره يعني دائما بيغمبرنا عليه السلام دفيرة كده أما إيرو إنسان هر تاريخي ده هر döneme de إيه رابن بسرناوي دين بسرناوي قلق تشتيدن yani her tiştide her zemini de istismar dibek u bekirin.
جبری که از خوازم و تصفیه بکن پشترم بینم بله مثلا شو گرینگ بو ماموسه و چافگانی شو هر تم ویگی نشان دادن اولام دینه می اسلامی نشان دادن راستش شو مثلا گرینگ بینگه ها ویگی داشی جبر کو اف هی راستش جبر ویگی دوام بتایبتش سر ویگی باخن وکی وگوته مدینه خو اولا خو بکسشتیه جبركم ما بكسشتيش خو وان كزين هوف خو ديل لي درد كيفن وجبر ويك جيهان دنيا اسلامي وهاناستك وما قول سر ناوي خو ديكو ما موسيجي قوت دماكو ايرش كرين دماكو وان قتل ما وان كوم كجيات كنش خو ناوي خو ديجي بكارتينن واسلاميه تجي بشكل مخابن يعني وك بلي جلك سباس يعني جلك ام في زامن anlaşmaz kespikete yani 1916 ده شو أو حقيقة ظالمي غربي كو أم أهل صلبينة يعني حقيقة هي أو رحوارها لسر محصارونشتن بروجي مهندسي كرن والله تما أف حقيقة جاب عرض مسلمان تف باري فكرن عائلة معلومات جاب برشة كرن جبرويه كي إنساني ما عادتها حتى إيرو مثلا ما أف خشيش خورا ندي يعني أف حربا إيراني وعراقي جيكو يا شط العرب حرباوي يعني 1975 الجزائر anlaşması بقوي adeta devleti garbi Saddam insanı ki o Saddam yani kürün ko fitneye gitti xana xo İran'ı hakikaten ve fitneye de gelek insan hatına kuştun doğru 800,000 insan hatına kuştun nihayetinde o insancı Müslümanın o insancı mazlumun jberiye ki halkı Halepçi yoka mamustago halkı ki dindari sünni bun hakikaten yani tahammüle yok Saddam diktatörü olsa xunmuje olsa tahammüle var insanı olsa pakıcı hakikaten naifret ne buş جبرويه كي حتى جواتي كيجان نقطة كه باشي بخيرتي حقيقة جيكو بنا خيرتا عزت وشرف جيتي حتى جواتي خونمش حتى كارم بربريا ortamı usatkin. Az خوازم ده حقي صدام ده mesela çen kelama bejim ku gerçekten Saddam çi Saddam çi Neron çi Hitler ev insani usattev Milosevic uhtem hayata vadrenin hakikaten ev insan tev jmalbate ku sıkıntı duadana jmalbate ku hakikaten küçük jmalbate ku problemi var jwa malbatatna Saddam hed lisede zamanı ku lisede txan insana kuştu bu jmal raviya bu lise terkir bu mekteba xondana xo terkir bu yani aynı sa Hitler jeve yani ev insan zarkatiya xo bele yani insani ku embe jwar ha naxoşe nevrotikin yani rihvan naxoşe jberbe ki aslında derdu harbi cihanı mazın da hakikaten milyona insanı mı atakuştun 5 milyon insan jber sebebi insani hat tipa Saddam da atakuştun yani ha Hitler ha Neron ha Milosevic ha Stalin yani gori tabira kırdı rajekil edin yani fırqa ve jeftine ha tev insanı evgekene zeminekene jberbe ki aslında mesela derdemi Halepçe ahina Halepçe xte ku em baş fazla fahmkin gerek em şahsiyeta ve insana şahsiyet kelime belki şaşte fahmkin ama kimka ve insana beri hayata ve doza ve amele ve Rabbun urunuşuna ve tekliye ve devleta işbirliği ve gerek em ve tevi zambın. Jberiye ki em evka Saddam evka Beşar ev tamamilen ticaru ticar ne dineme perçek dineme ne temsiliyeta ve ne ticaru ticar ev insan vasfı insaniyeti bu aratın. Jberiye ki yani mesela kuha hakikaten ev fitne dvi velatime de tevi deceğe gerek em hakikaten ve insaniha baş nasipin ama mesela Halepçe'de az gerek em ve tişti teslim kin ku eve ku dve Müslümanın hakikaten ev devlete ku nave İslam jberiye ki em muafişkli kabul nakin hakikaten korman hakikaten karman yani ev tişt nanine gündema toplumu gele insana dünyaya cihani yani tamamen dünyaya korma. Advir de em gerek ve zalim kin hakikaten gerek em adil bin mazlum kid be birabbe vasfevi asabiyetavi kimkavi çid ve beraber ev brahme insanı. Halepçe joka mamustago Nagasaki, Hiroşima, Gaze, Hamay, İro mesela Halep yani eftev gerek amzamin ko insan mazlum brahme Kızılderili, Vietnam, Ruanda yani eftev yani gerek ev mazlumiyet ekitib binin. Ev şo vek ev jwek bradi tibun şandaya Japonya'yı قد سال 2007 ده اوجي تبون حلبچه و بدر به دوراوی که پار بکربون کو هیروشیما و ناگازاکی مخابن ابدر اوجي مظلوم بون جبو کو وی که پار بکربون چبون بدر وگا مگو سدم وکن وگا دما پشتی حلبچه مخابن وان روشان پنج ماه در باس بو ایران و عراق پیمانا اگربستی
imza kirin و دماکو پشتی وی آگربسته دیسا سدم رهبریya سدم عراقی حلب چه دیسا داگر کرد و دماکو داگر کرد دیسا گله کرد جان خوش دستان نزدیکی 500 کسان کشته و یک جه اطرافین صدام افجی گرینگ بو وگا مگو صدام اموک ناسنامه evet کن هشت مه دماکو گرتیگه دما بریا دارده کرینه یک جه سخورن FBI برما بو دوان هدیتنه تایبته یک جه اطرافین صدام جه ابو گوته مدخواست پشتی وی بمب بارانه کسین کو مابون کردن مابون کنشی بساخی ورن بناخ کرن دا خوازا من ابوشی وان اطرافان yani insani kusad vine min kan bejin insan ekşi yani bu veke undvençe mamaste böyle mamaste mi yani bu vega em saddam em veke em dvejin insani kusa mego khin khare yani merkuj bu وبشكل şekli yani damad girtige de ju ha gotiye min doxast kurden ko sah maneji yani bisaxi werin binah kirin yani daxwazam ew buye em ser seddem dafin bile no vega na yek tişi bcermek dike dibejin valla ev marif işte dumala vide vakti biçuk ve gerek şiddet hep vecberi vi işi kiriye vega ve ev marif suji vitene tu güne vitene ne مادام دمالا خدا وی اوی زحمت و ازیتی کشاندی و اخلاقی و خراب و دین تی حسابه یان جی پروبلمی دویه نه و پروبلمی خواه بوده که دا بیجی ناویگا تشتک و سیدام کر بسالان و سالان اوی دنیای دل حقا حمی دنیای ظلما کو کر ظلما کو لملت خوشی کر و لإیران جی کر و لخوشی کر و لهر کسی جی کر پشتی وی ظلمه پشتی وی دیکتاتوریه پشتی وی خرابیه کو خرابیش وان خرابیه خرابتر yani Hitler, Mussolini, yani Stalin yani evet zalimi dünyaya kirine yani evan khirabiye. Peki neha khirabe ki usa vakti ku Amerika Birleşik Devletleri be evi khirabi dani heykeli evi khirabi ke evi khirabi jirake. Lazım nine Amerika rebejin aferin tetişteki başkir. یک مسلمانی که کج امریکا را بیجی آفرین جغینی کرده کستنه نابیش کسی که کو بیجی لعنتلیه اوها مرویانه که لعنتیه او جتنه efendim جبو صدام هیچی عرب سنیه کنا بحثینه هیچی کسر دلی وانده صدام عربی که گلک قنجه peki evet çe vaçi bi yani vakti ku qencu xirab neyne kirin yani gotu beş kirin و tenkid neye kirin و hak و hukuk neye şey kirin vakti Amerika hat kete Irak'ı gerek ya şiiya bu gulu çiçek و eva şorne peşiye gotat serçave me hati çile serçave vanatiye çünkü ev diktatörya Saddam و ev diktatörya kul servanatı kirin tüccarcı tu hakkı insani ne da bu ne şiiya حقيوان تنابو ناج مجلس يدابو ناد أردو يدابو ناد تشتكي يدابو حقيوان أبو كوبينة كشتن وتحارب إيران دمادي كل دورة أويانة المنطقة شيعية كوشقا جنازة العرض وكيمالوا ودبو عندك يطان فكي أب إنساني هانا كي شو صدام خرابون مالكي هات شو مالكي خلاص بون يكيدي عيني ميناوي هات yani diktatör navan xilaz namin çünkü fikir و zihniyet evak و am her tiş bizori و بحقية çekti. Yani ser hakkiyet iştektine ser hukuki iştektine başa en bejin seyda beji de devleti Arap ajber ku ne dindarın evan ne dine yani berevan ne dine berevan devlet ve menfaati wana ولسر نابي إسلامي خرابي لكن أو بخو خرابن peki evet قنجل كونه يعني أم ببيجن أزباني 2 مليار كو حبس مليون نزكد أردم إسلام يعني مسلمان هنا peki أم مسلمان إنسان الجهاني أم دفيشن أري أم مسلمان شنو يا قبول لكن أتاني نعم مسلمان شنو برامبري ويدرناك شنو نابيجن أبو الظلمة نابي بهار عربا دانين قلتن بهار عربايا بجيكو حقيقة تي بهار العربا بي يعني تي بهار كي خوش بيتي نا اوش من اوروبا من انسان بمن مرف او انسان يكو بهار تانيان او انسان ليدر دوان تنبو بيشكش وان تنبو تشتكي كو حقلي ببيجن وخليجي بزامي ولا حقي وانا يتنبو ببي اويجي نابي
يعني بشكل بارباري مرو نكاري قنجيه بيني قنجي بقنجيتي قنجي بقنجيتي او قنجيه كنت سنجي ما مسلماني كرديات سنجي مسلماني عرب ده تننا منابين فيها انكي يعني فيها اشكريه الحافه شاوايه تشتكي وسط تننا ناچقه تشکیلات اسلامی هنه توجمش چیتر زانی تشکیلات اسلامی تشکیلات کردان ناف خدا قبول نکند به نام کردستانی نبیشن بگی نا او اسلام کو نام کردستانی قدغت که او اسلام تیبی ما اداره بکه او اسلام هم چه بکنجی می چه بکنجی چرا نام عربستانی حقیقیه شما نام کردستانی حقیقیت نه حقوقی من ادنمه اما نه مخالفت کو آن حال اویه سوریه او مخالفت براستي يعني حقيقة قبول دكا يعني رعاليتي قبول دكا تشتك قبول دكا دي بيجي كرجي حقوية حقي خونا نا تشتكي وصلتنا ورنا بغاما ورنا بن بايرخاما ورنا اشتا ام يك دولة بن إلهي امي بهافر بن وابي من امي شو بهافر من ماخي خودي امري مكلك ودبني امري تدبم يمشي ولاتي من هيا اجي ملاتيكم اجي انسانم اجي مرضم جبر ويجي يعني باوريا ما بإسلامي هي فقط باوريا ما ببان مسلمان تننه نه ممكن يكون بان باوري بله براسي جديرو که تاریخ حتی هشخور بانک آوا کرنه ام بیشن وان هزین مزن و دبن وی بانه ده ناخوازن کرد بجین کردان ناخوازن نس هذا ما ويا كيتش تشما اوقاس كردان يعني وك دجبرك بين وك جوان عاجزيت كان ما موصل سيرفي كم تشد فكر يعني تشما ده هدفه يعني اوقاس ام كرد بين جبركم دوجن راستي كوم كجيان نجات كجياناتن كردان يعني ارتشت سيداجي جو tabii yani hakikaten ciddi ertişna teslim bike ku ki masit ki de hebe beraber ki ya toplumda geldi kavmada ve mer kabul ki hakikat şey eve yani İro em ki masya henek devleti Araba sernavi İslami navi henek hizbi halkidin em hatay ve kusuri ve binin teşmili tamamı ümmet hepken ve topluma Müslüman hepken ev tişteki ilgorimin mesela cide جبرويه كي هر إنسانك هر حزبك هر دولتك هر قومك أم بعمله وبحركته وبخيرته وبكذا وبحسيته وأم وتقميدكم أم وفهمكم ها عدالة لتره يعني جبرويه كي يرو خطاد ما دجيه بند عربا دجيه بند فارسا دجيه بند يعني مسألة بلكي مسألة حلب شدرتي أما يعني يرو جرك أم دوي حساسيته دبن يرو إنسانك عادل Müslüman ki Kürt hakikaten juktu kuvat işte teslim ki evj insan jijmara değerli yani fakat iro ev debem kabul kün ku hakikaten ev kavmi me Kürt yani vakava halqedin hakikaten ne gişne hakika insani hakika insani fıtri hakikaten vaka herkesi kültür akwa dirok akwa yani hakikaten jiyan akwa hissiyet ve burumet vaka herkesi hakika ev tişteki rastı tek kıstamın ve eve seyda belki dvirde belki deral hep famnakin yani ev insanı kul sersereme İro sözde be em temsil kin ev insan aslında hakikate u vi gele mesela topluma Müslümana temsil nakin yani devir de ev sıkıntıya yani jberve ki Saddam te ilişki ev okavi kanaat kin ku vi din ratine insanlık yaratine yeku sadu haştu 10,000 insan bukuja insanı mazlum em nikanın bejin rulaj vi insanı ev dine em kanu yitiğnen ev dine ki aslında yani تشديدتنا تحقيقات ده تفطرة دتنا. بله دوینا برده ما موسی استاتستیک ام بچن لگور ریخستنا تندرستی جهانی جبر شرین کو ده حلب جدید نافده 44,000 نزدیکی جیانا خوش دستانه جبر و ظلم زوردار yani بچن و بریا اسد عراقی یا ودمه. بله yani جبر وی که از yani vay ha استوا یک دبینم ha اسد ha باس دیکتاتوری ha şeyhi Araba yani ev İro tişteki me be hakikaten tişteki evke yani peşame der sorun ki yani jberve ki insani me İro Müslümanı ko be hakikaten Müslüman em Kürdün dve meselede gerek em vatışta delal jevvakatin yani sernavi zalime ki ha hakikaten xunbije ki ha diktatör ki ha emrabın mesela henek tiştaş xora istismar bkem be ola ev tiştwa bina dinjvi şite em buye ki edbejim gerek em nekevne xalati fakat yani mesela ku İro hakikaten لسر حلب چه تخازن بین مور کو ایرو گرک ام زاروکی خورا قومی خورش تاریخی را ام و مصیبت و قتل عام حقیقتا ام صاد دلال ifade بکن کو برا تکه و دویگی و تکه و رحی و تکه و مجگی و کجویروها انسان حقیقتا تجار نزی کی ظلمه نبن کو ظلم
اما ببر آگر چقدر ام نزیکی آگر بن هوقا فتن فسادی نامه ده زیده به هم اوقا بشوتن بله یعنی گرک ام و قبول بکن yani mevsimi ki bahar mevsimi bahar hakikaten mevsimi bereketi mevsimi rahmeti mevsimi ki hakikaten tamam hububata nebatata yani rahmete ki binna insana vakti asr nabara saat yeki uçara da vakti ki hakikaten mübarek vakti ki bereket Khuyet ala bir vakti mesela mübarek ki yani bir vakti de insan Rabbin sadece bu hırsa khoş bu imparatorluğa khoş bu egoya khoş bu nefsaniyete khoş hakikaten insan hep kurban şkore ev tedini detine ama uhteko em dibinin ev şahsiyet uhteko terbiye ke ilahi adalete ke ilahi yasa ke fıtri uhteko durdu be ev herci tekirin القزلدر اللي يجي أمريكا بالرح إنسان مثلا واش عيارات كرن يرو مثلا حقيقة السوري 600,000 إنسان كشتن أو إنسان جي مظلوم زاروكن أو جي بخوينه يعني يرو فيتنام مثلا مليون إنسان كشتن هيروشيما ناغازاكي زاروكي كو هيد رحمة ياخذها مثلا أو كرن يعني مثلا حلبشة افتبرها حلبشة يعني جبروي كي أم في ظلم زورداريها كو تاريخ ديروكا إنسانيتية ده حقيقة gerek em delal bin nefam kirin zaruki khora kuş viruha gerek zanbin hesabı ki jva zalima pırsın zanbin hakikaten ve hassasiyete kavsa ku hakikaten derketina serildanat karşı zulme de karşı dalalet de ev ibadete ke ibadete Rabbil Alemin gerek em ve hassasiyete bidna yani bari wan eşu eleman denge ki de kom bikin u vi denge bikin qeyrin bir şekilde mi ber van yakan derkevine mi tekoşinek uha ancak tekoşinek usa از افوات خوازم yani vişkliyat bejim yani gerek zulm çid be beraber Kürt be beraber yani ser navi insaniyeti gerek insani ku be olas insanım ehli vicdanım gerek derketna ve karşı ve de hebe u veji ibadet şora zahmet işte ki kutsal zahmet yani ev vazife ki insaniye yani çünkü Khuyet ala vecmet khwaze yani aslında ibadeti İslamiyeti tavadeci seydaj zane yani hakikaten ev درحي عبادة إسلامي دجاه مثلا دبي قربان تقول معناه قربان زامبن معناه قربان هم نزيك يهبن براترك نزيكي كردابن نبي ولا دوري كوريج نبينا veya falan kese yani ötekileştirme tekiyet bejin ne bejin ola ezünet kes tebjimara neş kesira yani okteko ev hebe hakikaten ev kurban em neziki hevben zengin neziki fakir abben Türk neziki Kürdabben Kürt neziki hakikaten ihanete nebinin tüşteki adalet ve insaniyet ve zemine neziki Arap abben yani ev ukhuvet ve insaniyet adalet ha emme be ola ev tüşteki zaf dure zaf idare ama gereken bir hi binne neslahu yani binne ve topmak binne gelekho yani ev tüşteki hoş yani ev teneji heyecanı ki derhi insana da derhas tahminetkim بله جبروی که امدویجن شو جهان همه انسان امدویجن تنی نمیستمان وگاج ماموستر جبروی که میگوته تنی مسلمان دجیوی که گره نوی در نکبن یا اسلام کسین کو به دینه پاریزن راست ایرشاناتنه به تنی مسلمان دنگی خو بلند که نه یعنی همه انسان لسر ناوی انسان امدویجن شو لسر ناوی انسان عیب مزنن وانتشتن کو دنکرن عیب مزنج و همه انسانان عیب مزنه ین کو به دنگ دمینن ین کو کرو لال دمینن دنگی خو در ناکن در ناخن و اوجی جبوانج عیبک مزنه جبر وکم دویشن برا دنگیم و یک لهم بروان یکان لدجیوان یکان ام در کون وگا مقاله هیروشیما ناگاساکی کر وگا مقاله هات برامن ده سال 2002 دیان ده روزنامه که بیانی ده فات بابام پروفسور نویسی بو وشاند بو گوتو بو رژیا لحلبچه رژیا جدایک بونه ین آستنگدار لهیروشیما و ناگاساکی زیاده تره هجمارا وی که 4-5 قات زیاده تره یعنی دوجه اوقاس لو دره yani mazıntır bu ve cihani emban her du cihan yani ve erişi ve bu yere zedetir dibinin ne böyle la Halepçe 4-5 قاتı ve yeke zedetir şoş ber ve kem division betene ve deme belim دوی اپراسیون 3 ساعتی ده 7,000-5,000 belki hecmar heji be takazne diyare hatın kuştuna qetil kirin şehit ketin le bele pişti ve ke ji devam bikir nezi 4 kes jiyana xoj destane u 602 kes ji nezi 602 kes ji saqet mane اقاس يعني 6,000 ببورين اقاس كيس يعني جبر ويك شارك يعني بيجن شارك بعدالة امكان بيجن شارشي جوي بون ببارانه اقاس باندور داربون ماموسه ويغا سر ديسا
حلبجه مدافع بره مدوجن حلبجه براستش خو اپراسیون سیم حلبجه چه بو بریاوی که نوالا بالیسانه هیه دیسا گنده ام بجن شانخشه هیه حلبجه درزا سیم دگرش خو وان دراج هجمارا کسین کو هاتنه کشتن اینکو شهید کتنه اوجینه دیاره دماغو ملوان اپراسیونان دنرن بره ما مستویگا بریا صحبت دماغو حلبجه داخفین داعش ام بجن ایرشن هوانه داعش تقالوی که راسته ام بگال ایروجی نرینن ام بله دو جبو ما گرینگه گرم دیروکا خو تاریخا خو زانبن کسین کو و ظلمه کرنه گرم زانبن ناز بکن ندنج بیر کرن لبره ایروجی ام دیسادشین یا گرینگ او بو وقت دسر ناوان کو ام اگو بکن مجار همانه دبن ناوه اسلامیت ده اولا اسلامی کو ev ایرشان هوانه تن کرن یک جی دیسا کرد هدف edem دیسام کرد دوینن ام دیسا بره خو بدن جا ایرشن ایرو کو هری داوی کنسیا اولهیه یا کردستان عراقی گوته کو داعش چکن کیمیوی بکارانیه سروی که اون چه د فکر ماموسته Avega divê ez vî bibêjim ku heftê û pênca de piştî peymana Cezayirê heta ku herba İran û Iraqê dest pê kir dewleta Iraqê hema hemî Kurdistana alê behdîna wê mintîqa ku berzan û wan de ra ew kir yanî ji halê xist kambax kir و شر ایران و عراق وقتی که دست بکر تو مجال کردا تنبون کرد جول برخوا بدن دوی شاخیده و کی ویگا و نبود الحمدلله نهایی کرد کارن برخوا دن حفاظ محمی دوی حالی ده کردا گوتن شر عراق و ایران هم تevلی نابن هم به طرف سکن çünkü کرد ایران جهنه و عراق جهنه جمرة دست ناده وی شکلی جی او کرن yani hatta mesela Halepçe'yi derket جی پیشبری وان تشتک نکرد تو حرکتی که وان فلان تنبو فقط او تشتک وانین سر کردستانی yani دوی شریده هم ایرانی هم مثلا المنطقه حاجی امرانی وان دار جی نمان yani داره که تنی واش پیا نما yani کابل کرن کابل هر تشت به آن نخواری و پیشتیجیش خو Halepçe دست بیکر İşte Halepçe na 88 ama notu sal nota da tuzani ku mesela Kuveyt'e dest bekir. Kuveyt'e ve ji mesela Kuveyt'e de ji bu sebebi ku ev yani Sedam diberiye Sedam ev puni kari tayarı xora kira filan be vakre Kurda Kurdistan'a girdi yani Kerkukşi dahil harim ardı Kurdistan'a girdi zapt kirir ve çaxici Amerika izinde Sedam ku tayarı xora ke و د منطقه گرمیان ده و بعدین ده او قتل عام و کم کشی جوی ماستر کردن مثلا 182,000 انسان هاتن قتل کردن دوی اویده yani de kom kuşi ayvede enfala germiyane u mentika behdinade u diberiye de ji 8000 hap meret peşmerga yani merkhas edvan khort edvan suar kirin birine hudude evi hudude Arabistan'e çala bekirin her çale sat haba khistine yani 8 çal ki 8000 çala bekirin her çali sat marva khistine bicili wan ve ikinci wan ve khistine sah u evi bidozera seri girtin u Allahu ekber u belki ayat acıdı xandan vakti ku sakirin yani viyal sernavi İslam edikin yani de ben em Müslümanın yani ular kusuri fenekri ezbeni lütfen yani vakti ku viyadikin yani na ku nersernavi İslami bu hadis acı zor emrunat na vakti ku seri yekicelt ki bile ne bejin Allahu ekber bile navi khudi neynin hiç olmasa zor emene cibervişi na ez Müslümanım elhamdülillah fakat beriye de Kürdüm. Ez veki Kürdegil Müslümaniye fetikirim. Ez ne veki Müslümanegil Kürditiye fetikirim. Vakti ez veki Müslümanegil Kürdiye fekirim. Fırkamın u Arabi evettin ana. Arabistan'a yancı Suriyetin ana. Çünkü ez şevat kim el hevamel. Ciye ki bilin ve ez tamaşa dikin. İşte usa nabi.
حقوقك ما هي حقوق بشر بيانكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي في حقوقي لا أكريه يعني حرمات كريه اردو اسلامي وقت كوج آل عرف و نسربين باتن كتنا كردستاني وقابل كردار شر نكرن ببيزانسيا لا شر كرن بروما لا شر كرن بأرمنيا لا شر كرن بجورجيا لا شر كرن بفلان لا شر كرن شر كربنجي yani şu ligora anlaşma evi, ligora anlaşma evi peygamber el Urfa'ya şekrin ligora bir hatta helate ve hatta evi çoğun hatta Erzurum'u çoğun. Yani natin halkı ne kuştur, halkı ne birin, iştek ne kirin, gotin der ve her tişte ve zani. Untkarın ibadeti xabkin, her şey xabkin. Eğer un vergiye xabidin, yani un evi xabidin, zaribe xabidin, emi ve ev bikin, müdafaa bikin, unnedin emi müdafaa nakin. Bir şekilde bir kanciye ketire yani herkes de bence İslamiyet bir şuur atiye. Elbette İslamiyet vakti Sasaniye vakti ku Bizansiya Homera ket şuur gerek bir kişiyle yani bir şuur cina bir şer rakirge. Fakat natil halkine değil milleti bir günahına değil işte ki usana kiriye. Ama ne İslamiyete? İnce kısne seri Müslümana de bence bir şuur. Egava kutego şuur digece hatta atom bomba işi. وتشور دست بکر چو اتم بودی. اینجا خود آلا هیوی دکمش خود ربی عالمی کو اتم ببانه که به دستی بسلمانه. چونکی دستی فلاده هیا و سالان ده هیا. ام ببینید هوریشیما مگازا که تشتک بو. فقط ام تشتکی دی نبینه. اوجی شرمزاریه و همه آوروپایی بیا شرمزاری قبول دکن. همه دنیاش قبول دکن شرمزاری. و بیاجی کسی قبول نکرد. اینجا از خوازم کو ملت مسلمان و کی مسلمانا پیشبر ظلمه یعنی چه حضرت محمد علیه السلام گوییه پیشبر ظلمه یا به دست خواه یا به دوی خواه یا به دل خواه پیشبر بن پیشبری میبن خودی چی گوییش حضرت محمد را گوییه من امت جبو شهادایی شیاند جبو شهادایی چه جبو شهادایی حقیقیه و ببیشن اشهدو بالله ملت کرد ملت کی خوی حقوق خوی حق خوی موافق خوی و کرکوشی کردستانه و خانقینجی کردستانه و کردستانجی کردستانه نه یا باب کسیه işte حق اوه قبا کوی نبیشن اوه yani tu خیره کیوی تننه اینجا اگر تو ازنامه بدی yani ya muhim kuna Felek estağfurullah Kerem Kilmamuse ya muhim kuna vakti tiştekat seri milletik عوداوی شواتی استاندن عودنا وکو اجی عینی بمباشی کم ببنبر مسر عربا عودا وکو از ولاتی خو خلاص کم ملتی خو خلاص کم ملتی خو آزاد کم وان بگیش ما خوشیه و انیلم کس حقارتی دیل وان بکه الحمدلله حلب شنا و حلب شکو او تشتات السری بشتی 27 ساله نا کردستان باشور دولته نصیح وی پارلمنت دولته وهزوي هنا ومدافع خوجي لك والحمد لله حلب شي ولايته او جيبوا اويك يعني ولايته كي كردستاني ونهاد نبا خوشي دنا او زارو كي كويغا ب 1 سالي بينها 27 ساليه ومازنبونه براسي جي حلب شي البته كنايه وكرن شي احمد خاني دبي گردي هبيا ما پادشاهك لائق بديا ودي كلاحك خودی کلاخی یعنی خودت عالا لایقی بدی تا تاجک بدار سریوی تعیین ببیه جبوی تختک ظاهر بدبو جبو ما بختک نه او مربی ما خوی کلاح جی هیا خوی تاج جی هیا کرد حمید بینن کیه دبینن کو خودت عالا تختک دای کردا و بختشی دای کردا وقتی کردایه و روزا کردایه و کرد نجبونه خاطری که یعنی عودا حلب چهدن انتقامه هلنو نیارتیا بکنو فلانو بیبانه بکن جبو خاطری کجاره کدیشی وکی زمان صلاح الدین ایوبی دنیای در بنا نمونه قنجیه نمونه باشیه مجادله خود کن مجادله خلاصیه خود کن و مجادله رزقاريا خود كن مجالات كن كل سر عرض خو بن حتى كل سر عرض خو او بخو حاكم نبن وحكى ارتشي وانت نبن وحتى سلاحي وانت نبن وحتى فانتوبي وانجت نبن وكرد في حالي دبن ومسلمان دي سب الله اكبر بين سر كردا چونكي هر چهار دولتي مسلمان انا او 200 سال كردا دكوجن تجاري كجي كرد قتل عام و بن يعني
رو ببن بله دیسا مامۆستا چخوا باوەیەکی خۆش گوت نە بدلێکی سافی کرد خوازن نەکۆ باوەیەکی کینم باوەیەکی وەکەم بێژنجی دیرۆکێژە تاریخی حیفا خۆ هلنن بشکلی تێم ناگەڕن بدلێکی پاخش بەێ بدلێکی پاخش خوازن سەر ئاخی خۆ لەسەر خاقا خۆی ینی نە بزڵم و زۆرداریان بژین و بوی شکلی ژیانە خۆی بدۆمینن بتەنە ئەvەیەکی تێخواستن ژاریە مەبەم بێژم بگەشتیم بله مامۆستا زراعت خوازم کرم مسئله که دست خوازم قناعتا خوش بکم يعني طبعا نممكن أمر هر شيء وكه فكرة بشتكي طبيعية يعني سيدا المسألة كهابرنا كده بيشتي فرقية بينا يعني أو كان إنسان ده جابها راسي مثلا أوروبية دكو يعني اشتا هيروشيما ناغازاكي وكعزري وخاصة وجداني محاسبة كخوت كن فلان ده قوني ده سيدا زويزاب إينيت لي دبينم يعني هوقاز إينيتي الأوروبية نارين مثل سراي بوسنا السربنانيسا فلان حقيقة أرزي إنسانا قريج كرن إنسان كشتن عين ورجي مثلا قاتليام تشيبون أبا روجا كتجار الزيغ والنقص نديتن حتى واقلان النردي سبيل الله شو شملة ترهي الشاوكر يعني دنا بغادا جي مثلا زواج مثلا حربية سيسال جيرد بيجن تاريخها خريستياني هذا يعني مثلا قالك أو كإيرو مثلا الأورتادو يتبي جختين درينت حربي هذا أوروبايج مرة نهاق الصاممينة يعني إيش خلقي قالها مسلمان جبروي كي يعني زاف إينيت لي دبينم دفيقوني ده مثلا كو حقيقة بنابي تكبير بنابي الله أكبر دفيقوني ده مثلا ككورة يعني دبي أم باش في خبر بدن أم va إنسان حقيقة جيب فيش كل مسلمان قبول ناكن ربي ما حتى بتاغوت بين يعني أف جبروتن أف ظالمن يعني فرعوني بري البروا نتشتكبن هما سرناوي دين بكن قيقرك أم دين غواره بكن يعني إيرو أفس قنتيا خلقي كرد أزدبينم يعني دفيقوني دبيهم دلار رونين حقيقة جي أم هفهم بكن يعني أم تحليلات اشتكي بكن صورنا كي بكن مسألة كي واقعية كي تاريخي أم بينا حوله دينا سلام عصيب هورا خبر بدن جرك أم تجار يعني حقيقة سياسات دينية خواه مسألة موجودية ربي خواه أم القولي إفادة كوك أم حقيقة حلال ندنبي عيشي يعني دبيقوني ده جرك أم تشتكي مبارك بينن çünkü seyda jib debexo yani peygamberim bxoji debexte ve zulm di txarshi derin qawta ve hebe distexob kin qawta ve tne ve zamani xo qawta ve buyej tne be dilek xo buğza kebkin evji imanek zayıfe evek ve zulmet kin emet çoğa bejin ola metavi peygamberine yani de vat işte da gerek hakikaten ama yek be ola az Müslüman emkar ve ola ev Müslüman yani ilo gerek hesabı qreji yani hakikaten ev insan ne terbiye İslami aynı çoğa insani ki ku be ola az Müslümanım tamamen Araba ve Fars'a var. İran yani gelek topluma yok. Yani kid ve beraber adam ferde şahs insan gerek karşı Rabbi de hakikaten ev çoğu insan hakikaten amelevi dozavi, lıptavi, fikrevi, Rabbin urunuşnavi yani muameletavi nav insana ticaretavi çoğu ve göremevi insani bebin. Yani işte ki ki vakit Saddam ve krali Araba ve İro Beşar Esad ve zalim zordari ha ambe vallahi سرناوی تکبیره و ها یعنی افقونی مثلا هاد ناف خلقی دینداری کردجی ترکدجی مثلا و داعش فلان تفتین خبردان yani سرناوی خدای رابن انسان شجعی که افتشتها دینه می نائف ده حقیقتا دوی دینه لطافتلی ده دینه کو ظرافت ده ام تجارت نممکن قبول بکن اما ده هر دوزه ده هر سیستمه ده ایرو سر مثلا کردستانیه جدی گلک انسان ده بکوس به استثماریه کبکن اینگه تگوتن که yani حقیقتا انسانی کو به استثماریت کن va argumana va haberdana verlipte emkarım ve ola tamamen vi halkı mazlum aynı evci tabayi ve kırıcı yani eftişteki mesele ki usuliye yani az dve konuya da yani hakikaten gerek em hayş xirata vi ola te xo kültüra xo doza xo xolke xo gele xo tabi hebben hakkı insan al top em zed işte zede nafazın o ka seyda ko hakikaten Fars layık içine emci layık Arap layık içibin emci layık yöne كي ماسيا مش كثيرة حقا جي مثلا خلقي حلب شوكهم تخونن خلقك كي ديندار من خلقك كي بعزتي برومتون يعني مسافر بروربون يعني همي سنين هذه سنة جماعات شافعين نقشبندين مسلمان يك حبك غير المسلم ده حلب شدتنا السيد عزري خدم خبراته دوی مسئله ده يعني خوشكم جي دوی خوني ده حقا التخمين كم بالكي قبول يعني شنا ام بلكي خوندنه ما تشتكو ام جي حقيقة مسطير تخون او قيناغي ما خونده كاري
tecrübe tiştê cana farklı çedbin. Fakat xeberdan hakikaten bizanebûn û şarezebûn ez texmîn dikim qenaat dikim ez bawerim ku yani ev tişt gerek em ê delal serê hev bibin. Yani îro wextê ku em rabin va emelê hay qirêjî gemarî ser va insaniyê zalim ku hakikaten insaniyeta wa ji me re şaîbeliye em rabin ser va emelê way qirêjî em rabin mesela ev nesla me were em wa ji dînê wa mesela şaîbeyekê sıkıntiyekê tê ne qelbê wa rihê wa ev li bam xwe vebaleke gerek vî dînê ezîz hakikaten çawa pêxemberê û sahabî hakikaten bizanebûn û şarezebûn mesela Seyda bahs kir Müslüman li Endonezya li Malezya çaqa Sumatra vadira bi ticarê ku hakikaten medenî bûn merhamet şefqet şuna insana vî şekilî ev dîn wana dana qebûl kirin. Yani bir zordarî kelimeyeke belki ne başlat huzura özellikle insaneme de Europe milyona belki meseytkin ne bizur çuney ne tişteki qaraseti falan yani ne tişteki olsan hakikaten dineme dine zarafeti yani naif bund bir işi de yani tem terbiye peygamberime aleyhi tamamı peygambera yani ev gelenek mara önemli yani jberuye ki iro ev kavmime ev ji ayetek ayeta rabbil alemine zamaneme ayetek rabbil alemine hakikaten çoğu insan iro ev khoyt alama khulq kiriye ev tişteku iradame tede tinebe ev nay ve fahmeku neki masiye ve neji huzute gezede ev khoyt alama khulq kiriye cinide belki afrikali buna yani berveke gerek en baş fahmkin iro ev krale araba ev tağute ve ev tirane ve ev diktatörü ve ev khunmji ve iro hakikaten navi vidini şura istismar tkin yani gerek em vidini khoy aziz çoğu em mazlumiyete halkı khoy em vişkli ve izzet ve şerefet khazın gerek em izzet ve şerefa vidinici disteva khunmja ve istismara ve ve lıpta ve gamar gerek em خلاص بکن yani Armanca me de defa me de dve bra ev hebe levra peşi em dine xo ola xo naz bikin jber ku mecbir kiriye xo sakin kim mazın din beli yani kim ki zaf mazın بله يعني وك ونيا هري جرين صاد بين بريز سيفيم موندفيشن بيشم اولا خو دينه خو ناز بكم جبركم مجبير كريش خو وساكه بمعنى جبير اردان جبير كرين تركيا جبري دولتا تركيا دجي يعني حقيقه جمهوريه دنما بري جمهوريه ده انساني ما حتى جوهات انساني ما خراكن فطرته واخراكن يعني حقيقه حتى جوهات الجوري خو مزيكني اوروبائي كلكم انسان بزوره كن خوارنوا وخوارنوا زوكي yani zevka kırkavaji de geçkirin. Yani hakikaten yani insan bu zor kısna kalbeki. Bu zor fistanek anin go gerek vi fistan ilhoki. Em jidbe Müslümanın, em Kürdün, Edne, Türk, Arap ama em hakikaten jib çoğu koyet ala Rabbil Alemin ev tişte fıtri insani hak daime adalet tişteki hoşe. Çoğu gerek hakikaten khirata ve zarki koy Halepçe hakikaten dirhay koda bniyetek samimi. Ne yiro tebe valla hamajbu em tişteki o keş xarab kene o keş zemine ki haşa. Yani vişkili gerek em hakikaten ev hiret dine yani ya hiret din benim. Hiretat karşı zulme de tev dine. İro Kızılderilici gerek İbrahim'e insan bin mazlum bin yani. Jberve hakikaten evkam mazlumiyete gerek em fıkhke ayrıca ve mazlumiyete Rabbin. Beli em fikra ve keviye be Paris'in şu ser nave insaniyetiye mravatiye ve em ve be Paris'in. Burası vega em dviş xo beriya İslamiyet ejitiştim sanatiye. Jinvan erişin hovan em dvişin van zılmı zordar yenmezsin. Beriya İslamiyet ejinatiye şeyin lebele dema hem İslam dafın em dvişin em ve ole de Paris'in em padiye ve olene lebele ser ve nave jberve keji İslamofobi tişteki usa vegana ha legiştiye cihane ev şişxo mesele mesela giring yeki dine ku merv dvejel serveye ke merv taybeti baxfe çima avqas mazmu çima ki hizmet edi de ve fikri de merv serveye ke baxfe ve gam disa beri xo bidin Halepçeki Nijat Kuşyan bejin fermana Çingi ev bir yer le Irak'ı le dadgeha em bejin bilint ya Irak'ı hatta kabul kirin de sara de hazaru dehande. Hey no em bejin dadgeha cezaya bilint ya Irak'ı ve ke gote ev beli fermanı ev Nijat Kuşyan jbo Halepçeye wuha god bu. Parki dereng nema yani un ve ke çava denirxinin mamoste. Ben işteme kurda Hamid dereng demeyim. Beli. Ne sam her tiştida her tiştida bir yer dereng tendayım. 200 sal hatta bu 210 sal ku Kürt خوازن او قدر اخو دستی خو تایم میکن yani em bebejin 1800 Süleymaniye Babaniya Abdurrahman Paşa harekete dest fikri hatta irvatiye
و بین کرداجی گرک فرش خواه یو پیغمبری دبیجم اوه یعنی کرداج برویه وشتن بین آی فرا بله جبرویه یعنی اگر کو ملتی که دی تشتکی وقتی وات سری کردا وات سری ملتی که دی دنیای قبول ندکرا ناسیدا باسا بدولت أوروبا كريا قلت قتل عامل شيبونا تونا يوم بيجي أزبني قتل عامل شيبون يعني البالخانة Srebrenica'yı savaşları hem de Hristiyan. بوسنا يواندرا قتل عامل زحف نخوش شيبون يعني أو صرف جرك بأون يعني زيادة بإنصافا وتشتي نخوش شيكرن فقط رئيس الجمهورية أوي أمريكا هات وطياري خواه هاتن وان زو خلاص كرن ودولتها وان شيء كرن خلاص كرن بحضارة إنسانات نكشتر أري أو الشارع أزباني الشارع ده سبيكر أما إما بعد 200 سالة يعني أباد يوغوسلافيا وقت جابوا دو باي بود نوا أوي ملت يوغوسلافيا ده الشارع ده ركتن يعني دولتنا شيء كرن يعني روسيا سوفيتler یکیتیا سوویتا حب دولتا سرپشتا خودانی و شر نکر بیشتر در باز کرد. او تشتی کدی بو فقط لوی داری امریکا بیلشک دولت داری باشخانی هات گو ام قبول ناکن کو دنیای دا ایدی خل yani نجاتا تنبکه ام قبول ناکن بیانه کی çünkü اوان تخوستا کو بوسنای تنبکرا جبر ویجی اوا وجدانه که yani vicdan yani neha bile düşünavi de devleti ki İslami jirabi beşem kabul nakir. Endonezya Müslümanı başın tegu navsa. Seydayemin Endonezya Şeyh Cahferi Berzenci çoğu evaxtiye Müslüman. Seyda bu Müslümantiya va ticari medeni ahlakı Kurdiyetiye ve Şafiiyetiye lüye Nakşibindiye lüye dereye. Ahlakı Mekketiye ve derir. Endonezya Şeyh Cahferi Berzenci çoğuya asrı hafidada Endonezya xtiye Müslüman. Ama Araba naxtiye Müslüman. Evi pırsbike bizame çile başın. Bira baş bin, bira vesile ki baş bin. Encam giringe. Bere mamoste yani vega dvejin hember diji hamu zımzordariyan dileme dişevte liye hamu cihani jiz diro ke tarihi hatayro lebelem iro misal mdafin ko şteki ahlakiye. Bele mdi sal ser piyana kurdi sal ser piyana. Bine min raş gireda. Ligel hamu. Roja Şina Hürriye Halepçe'ye. وهم بياش بير جيناكن. أم ندنج بير كرنجي وسربيه كي ببراني بافن ماموس. فقد لسر قنجية ناكو كرجي صبي أعطون بمباي خوشي كنو بردنا خلقي. لسر قنجية لسر عرض إخوة لسر آخا إخوة لسر حقوق إخوة. هر إنسان سر حقوق إخوة. شخوا كومرو حقوقي هوالي إخوة ببارز شر الدنيا إذا تشينابي. مسألة أوه وإسلام أخلاقها. إسلام رحمة جبو دنياي. نأب غزابة. ev gazab neyine? İşte ki yoksa tınene. Cibervişi milleti İslami gibi kabul neke. Yani millet bile kabul neke. Devlet ciboy evi xwa yani taxtu tacı xwa biyatkin. Fakat bile millet kabul neke. Ez vid beşim. Ez dengli Müslümana dikin. Rast. Na rast tamam işte. Rast. Herkes bir kabul ken mecbur. Herkes mecbur ve kabul ken. Herkes xo. Hakikaten ji yani dve Konya'da te bedengi hebe, te kariti hebe, te ku bexireti hebe. Gerek mervet ve tespit bike yani ev hakikaten ji gerek merve kusura herkes kid be beraber. Düşün meselede de beraber tişteki usuliye. Beli rasem. Vega brasti مجارم میں ایسا پاری کی گشتی جهانی بلا بو ام دیسا بری خوب دن وگا کسین کو از دویجم برا باوی کی باش یعنی دوی دماجویده دوی پیواجویده تشتین کو هاتنه جیین گلک تشتنه آگاهیه کو هی تقز کو نهات نزلال کرنم بیشن ین کو دروجه ویده جی خو گرتبونه ام وانا دیسا باخفن وگا دسالا 2004 دشم ام بیشن راپورا لکولینر کوچالیه لکولینر ام بر پرسیار روشلاتان آوین یک سیایی که هات با آماده کردن گفت انجام لگور و انجام راپوری وان چکین کیمیایی که هات نبکارانین وان چکین هیی جالی ایرانی و یعنی ین ایرانی بوده و پاشیه طارق عزیزی
veyeke piştras kir bu got bu ev ye İranê bun wan çekan wan bikaranî bu hecî Tarık Ezîz xwe şêwirmendê seddem bu nel gor wan daxuyaniyan bibêjin vê rapor ev rapor girîng bû li ser vêkê hûn çi difikirin yani İran yani ew çekan çima ye İran bu xwe nê Iraqê bûye jî ye İranê bûye yên ku li Helepçê hatine bikaranîn yani gor wê rapor em dibêjin Mamoste. Dijmet perskin. Belê işte persin mamoste. Jibet berê xwe datim jî dey nekir. Belê. Vega İranê davî Iraqê, Iraqê davî İranê, Avrupaya davî Iraqê, kî davî bile bibî. Na hinek devlet ji bo xwe parêzin, hinek sîlaha û hinek tişta jî bi destê xwe dixin. Feqet mena wî nayê ku ji bo xirabiyê ew bikin yani bixebitînin. Mena ew ji bo parastinê ye. Parastin tiştekê diye meşru müdafaya. Yani eğer Kurd biçoran rastî Bağdayê bistandan û tu evek nemara, çarek nemara evêre Sedam re belkî îşekê wisa bikira vêga belkî riyekî wî hebû ku xwe parêzî. Dîsa jî ew nîne yani heta wê derê nîne ama mirov zaniye feqet insanekê ku bêgune û bê filan û bê vêvan mirov erê şkêfa xwe re yani Aliye kimyevî suwar bike û berê wan bûn berdeser Müslüman e tiştekî qencî nejber wî jî ez nizanim evan raporekî daye çawa dane filan kirine tu car ez nakem me peyv evê yani teferruat çi ye mesele vicdana insan e û zihna insan ew dîtinê insan e em vî dibînin ku hekaret li Kurda dibî yani erdê Kurda çar devletê Müslüman zeft kirine û wextê ku Kurd dibêjin heqê me Kurd lêdan dixwin û şer dixwin û dikevne hepsê û têne xilqandin û têne elqandin û efendime xwe re bêjim her tiştê serê wan. Ji ber wî jî em dibêjin êdî bes e. Belê. Wekî te got mamosteyê xwe encam girîng e kesên bêguneh bêsuç zar û kijin negotin bi vî şeklî hatin kuştin di nava 3 saaten de bi taybetê mîro Helepçê ji ber ku daxivin bi taybetî ji bo Helepçeyên bibêjin di nav 3 saaten de kesên ku ji ber wê êrişî ku xwe biparêzin li ber deriyê mala xwe li ber keleka em bêjin dîwarekî ku xwe spartin wê derê yan jî li baxçeyan bi vî şeklî hatin qirkirin. Nava 3 saaten de ku me got heta niha hevjimare ve 44,000 nêzîkî Kurd jiyana xwe ji destan hatin şehîd bûn encam yani encam girîng lê belê erê rapor çimam dibêjin yani meriv dibêje pişt vana çi heye ku hê jî dewam dike yani vêga bidawî bûna şerek tune bûna vêga li holê tune bûna me jî nedigot eceba pişt vana çi heye ji alî her alî ve em vêyekê lêkolîn bikin lomanî yani çi ye sedema wan yekan çi ne ji ber vêyekê vana em dibêjin ji her alî ve em lê binêrin yani ev jî bi rastî demek dirêj mijûl kiribû. Vî îşaneke siyasetvanê me bile lê binêrin bile bizan imkanê çawa digerê dinya çawa digerê li vê gorê bile ew jî yekîtiya xwe çêkin û yekrêziya xwe çêkin. Belê li gor vêyekê mamoste. Vêga birêz sevîm mamoste min ser vêyekê axivîn ev yek wiha balê dikişan deme got li gor vê raporê wisa ev yek girîng bû yani pişt vêyekê em difikirin yani çi ye ew qas heta sala 2003 hemû kes bêdeng yani devletên yekbûyên Amerîkayê jî rêveberiya Amerîkayê jî bêdeng heta wê salî yani ev çi ye sedema vêyekê çi ye belê me got meriv derûniya li psîkolojiya yan jî jiyana kesên wisa ku di dîrokê de tarîxê de di qada cihanê de bi hêzek mezin van zilmên mezin dikin meriv li wê re tenê nerêne yani vê hêza mezin ji Kurd e ew qas ji nişkê ve vê hêza mezin bi dest dixin û li gor wê hêzê vê zilmê dikin û hemû kes jî Karulal bitene temaşet ke u dawiye de wek dibe qehreman bitene biryarek dide lebele qirkirnek mazın çedibe dawiye de tene denk dert ke yani em jber veke yani devir de mamosta kısmen go yani hakikaten jokte insan şteku fıtri insani hakikaten dur bejwe hakaniyete adaleti jwe zanebun u şarezebun yokteku dur bibe em bikin nekin hakikaten gelek tarih yani hatayı kusure tarihiye çebin. Mesela hakikaten ji özellikle devam mesele ku metevgo devir de o ki ez benim mesele kedbe yani agir ciye ku kevet şawtine. Yani ev kezeb şawtandın ev xiret ev hakikaten ev şawata ku merv bine ister istemez insani gayr o ke merv nabine.
yani berve gazne mamosta ku mesela ser insanı mahav az vişkli hak dedim yani hakikaten jimerev gerek ya ber neziki merev çibe ev musibeta ber merev gerek em peşi jwe musibet yara em teyakkuz edebin em hakikaten ji şarezebun zanebun hakikaten ji mesele de gerek em vişkli müdahale kemehebe khirete kemehebe ama o kem dibinin pişti özel yani va paşa davi kudüsat sal yani hakikaten gelek toplumu kavmi dünyayı gelek dünyayı yani mesela va manevi dinamike manevi kudrehi insan da jwa durdu yani em dibe sam dibine o ke ehli dünyayı hakikaten ev zevk sefa ev dürtiyeme duyguyeme yani vişkli ve terbiyeme denen muhafazanakin yani hakikaten etkiye kedidin yani ilber çaveme mesela insan tene kuştun ev şavat ev hiret ev duygusallık meratine yani iro insani iro be modern insani modern şu Kürtçe Türk Arap Fars hakikaten ciddi konu das kusure kamazın benim yani ciwara ku amsterke ko barinin evdboke kemasiye ki na xte şavata kebe hirete kebe hakikaten katliamek merkujiye kebe iro ev musibet ve fitne navla pemedebin gerek ev hiret damara ve hirete daiman makhe em ve meselede gerek em daima şpiyab kid be beraber hata ve kusure ve gaznemek gerek em cesur hakikaten cesarete ki zanebune ki ama hakikaten mesela ku yani merhab ne işine ve tahammül ve mesela medeni merhab karba haberde yani ev tahammül kariyeme iro ku mesela zayıfın ve mesele de ji gelek em tişte koy mesele mazına em delal nabinin az büyük yani sat fikrim jbere ki insan daima khirete gerek perçek ciddi bibine adalet çil ve beraber gerek ev daima jmara tişteki mübarek ve aziz be ve mesele de ji em وكما مستاج جوان باسكر يعني إمكانه متشبن خيط على شنو نعمة دابنما اف و ديسيبلينه خو و نعمته خو إمكانه خو چه فيزيكي چه معنوي gerek em seferber bikin ev em ez baho ibadet dibinin hadi ve fikir edem بله ما موسى براستي وكا في مجال وكا مخابن هزار جارا مخابن عندي ام مرنه ام هين بونه وكاكو يعني عندي دلما حولي دقوتن يعني حسك بمره وك انسان يعني مرف دلي مرف تشوته ادي نو چاندم دبينن ولا الفدري سيتشل حب مرنش سوريا دي كردستان عراق شي بغشتي عراقين ببيشن لحمو جيان دي ام هين بونه وكاكو ندي وكاكو نوچك اصايبه ام دخوينن لدنرن ولا والفدري ابقاس كسمريه الفدري شو ابقاس مرنه وكل غشتي جهاني لهم بردايش جي دمك درج بدنگ ما بو يعني بتاني بكوباني بامبيشن برخدانا كوباني مديته دنگي مظلومان دنگي سيفيلان مديته دنيا بهسته لبله برياوي جديسا غيرين جوان اخان بلند بو لبله ديسا جهان بدنگ بو مقابل يعني معني نوي حالي ظالمه حقيقه يعني او كلمه نام دلمه da adeta kuştun yani او خيرت او قاسيك وحقيقه نوي شواطئ بكشين اوقات Türkiye'de hani böyle kimya mahra kirin yani ebdben ve kabul bikin yani insan bir şavak biye khiretay kim biye yani gelek soruna kemay mazına yani jbervek yani belki etkiya gelet iştaha o katago hakikaten ev zalimiha yani usa artık kuşna insana katlu qutula insana merkuji bu yetişteki usa artık ama böyle rutin yani bu yetişteki olağan ku insan artık ledrenji ve okey ve khirete nakşinin اجبر تلفزيون حرباء جانلي يعني روبرو ام درينن يعني تشتكي وكاج مره بيا حوادثك اف aslında kuhahara mesela yani peşbebuna meda ev استخمينتكم yapya insana da psikolojiye vada sorun ekejder yani jberve ki insan mesele hada gerek şavat be çid be beraber yani el kurd be beraber te zulmek şey bu haksızlık şey bu hakiyet şey bu gerek zamme ve delal bkhune برينا وي fotoğrafı delal şu kadar fıkh kejeder khab yani amel kejeder ku vebale medver de çıkase yani gerek ev khilete baz خيرته ببلم ما مست وقا وقت ما برنا ماري داوية من السرية كي جباق فينكو اف دمك درج اف جهات برخنا كرن ربي بري امريكا كي چما دار دكرن درنگي ما بو سالا 2004 ده هات كرتن سدم و سالا 2006 ده اف بريار hatta ikin ko meddema girtige heje kiri bu hajme belki jbo hen agahi am des bkhniyan jiyendin ve ki mühim em via baqfın bu kurtası للسرية كي baqfın و jgayni ve ki وك كو ام شاري فيكن كردن ما ادي ام دقادا نامنا تويده
ادی جیه کی وگا ام جیه کی چوانه پشت کوبانه کو نها همون جهان بری خدای کردان Dünyada Birleşmiş Milletler hani. Fakat o Birleşmiş Milletler Birleşmiş Devletler. Her tişli gora reza devlet edmeşi. 2003 pişti ku Amerika hatu Saddam xist. دیساجی خواستن که دولتی که عراقی هبی او دولت عراقی جی قبول بکه و فلان بکه پاشی اوا وی قراری بستیرن آنها ویگا بجی کرد بداع شیر شر دکر امریکا سلاح دشینی بغدای سلاح ناده کردا و کرد روژه بصدا او دکن یعنی شهید دادن و مجادله دکن و فلان و بیوان دکن دبیشن اوا دولته پکی دولته بله مینا دولتی بی یعنی وقتی کو دولته ویگاوی اگر چکو سلاح کوبین کرد جی شر دکن او جی شر دکن اوی آریکاریا بکن نوا او دوی پای بکن فلان کن بیوام کن جبرویشی اوا درنکت یعنی مسئله دولتیه ده تخمینامه ده yani jiboy kuş kanunu dur nekevin. Dedi eme anayasayı kime ama bizim bir anayasa aynı evi evrene o zulme yani ne anayasaya yani kanuni ki zulmiye fakat isacı demokrat edme o parlamenterim o partiye medbi eva nergora anayasayı tu khovi anayasayı kabul ki çava tu yani de bejin nergora ve anayasayı devlet çi usanın devlet bu şekli ne hakkı millete hakkı devlete esası devlete belki icberiye egubi amrimin haftaya 8 sala 5 sala ku es yani veki zindi evdi benim yani katli ami evdi benim beriye 5 sala komkujgek sinema amude çi bu Jibona Cezayir'e yani jiboy ku Cezayir ev Fransa şer'i azadiye dikira Cezayir ve gabe Cezayir devleti ki Müslüman bu jiboy ku bibinin Fransa çi zulüm luvan dikin le Cezayir ya dikin film hikaye zaroki kurda hami zore bir nevçone gutine hami une yürü ne evi bene sinemayı و آگر بردان سینمایی 283 حبزارو که قطابی کرده evi de خنقین yani diyor sinemayı da خنقین yani evane komkuşye vega ve Birleşik Arap Cumhuriyeti he bu yani vega ve Abdülnasır Giredai bu Mısır Suriye devletik bu Abdülnasır dixwasta ku hemî devletê Araba bîstû hab devletê Araba hemî bigejîniye hebu devleteke ew çêke yani yekîtiya Araba pêk bîne ve eger ew yekîtî çê bu eşxwe niha dinyayê insan nemabûn yani quvveta wan jî zêde bû berê wan jî zêde bû insana xillas bikiran çünkü ev yani gaba bir de sevan ve tej gayri xirabiyet tiştekî dî nakin em vana dibînin tiştek ku têne serê Kurda bi tenê kimyasal û komkujînînin koçberiya Kurda belki ji wan komkujiya zavtir û girantir ew jî binê mesela devleta Çarlık Rusya 1807 1827 1854 1877 و 1914 15 de birinci Dünya Harbi'de 5 jara dayaser Kurdistan'ı 5 jar 5 nakil orduya xwe ve planê xwe ve bevanê xwe ve ali Kafkasya ve dana ser û Kurd muhacir bûne û reviyan ne û her derî ve ew bûne yani tiştê hatiye serê Kurda bi tenê divan 5 hareket hade çi hatiye serê wan binê divê şerê ku borî 30 sala borî dibên 4 milyon insan ev kirine yani yani مقابل مامۆستا koçber bûne ev şerê ku nal Kubanê çi bû yani ev milletê Kubayê wextê ku derbasî Tirkiye bû û li ber Singuwa û li ber Finana û li ber bêvana çawa ku neyarê wan bêne nava wan yani ewa dilê me ji Helepçê zêdetir şewitand Inca ev tiştê têne serê me û hêjî têne serê me em dibêjin di dinyayê de misade bikin bile Kurd qedera xwe tayin bikin û bile Kurd ji binê vê zilimê xilas bibin em hîvî ji dinyayê tev dikin û em hîvî ji mezinê Kurda jî dikin çawa ku ji wan perwer dibêjî mezinê Kurda bile li hev bicivin û qerarek bidin bile qerarê xwe bidin Kurd jî ji vê evê xilas bibin yani ji vê girdavê xilas bibin
بله کردان چه دخواستن برابر سوابه پرسیجی بدن لاخی خواه مگو ولات خواه لخاقا خواه نکاره با وای که آزاد بجین با وای که دلکی راحت ادی بجین مگو لگل حمو ام دیسا بجین کام کجیان قتلیامان قرقرنان دیسا جی کرد جهاتینه و بالسابرنجي ونها لقالكم هاجي إيرو جيتين كشتن كرد هاجي تين كشتن إيرو بتايبتي مقوطيمي لسر حلب جاية لسر نجات وجيا لسر فرمانة حلب جاية باقفنكو هاجي إيشو إلا ماوي روجي مجقت نايج بيركرن ودليمة الشوتة هاجي بتاني نا سبي صال وقرا كون كشي حلب جاية لبلي وك هروش أم ويكي دجين لورا هیچی کردن کشتن ایروجی هم نسروی که آخفین وقتی ما نما امی بداوی کن بگه برنامه آخه ودیم که جاره کردید تشته که فلکتی که وصانه اسری تو کسی و نه اسری کرداشی آمین 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 تشته که وصان مزن و خلاص به پروگرامه از خوازم چند کلمه داوی بیجم بکرتاز ماموسه يعني إيرو أم كرد أختيكو أم سر خطاي عربة فارسا قوميدن أم ناوا خو ديني خو ربي خو سقنتيك تخني از قناعتكم خويت على جد بكم موافقنا كي يعني اف صورنا كمزنه يعني ام سر خيرتا ديني خو ام سر عمليه فاز ظالمه ام ديني خو حقيقه زرار ندني ونسلا ورا ام تربيه اسلامي اما سر قومي خو سر خباطي خو سر عرضي خو سر تمامي فولكلور خو كولتراي بتشد به تشتكي خويت على إنساني فطري دايوا أم خويلة درين أما فيشكليك وحقيقة أم في ديني في فهم كرنا الشاش جوالي راكن ما مسلم كلك سباس أم راكن وحقيقة جي أم صبي آخرتها خدا جيت قاشي ربي خدا أم محجوب نمين محجوب نمين بلك جلك أم سباس كن ما مسلم في دريبون جبوه كي ما مسيري داوي تجو شوان برفر تبغى قالوا يكير تجو نبرا بجفن أم جي فيجا جدنجي شوان پرورش کو شوان نکت نوی پروگرامی که مسیح کم مزن مسیح مزن کو اوجش خوب بردیلک گلک مزن دا که دوی وارده جبو کردن امین هاشی به سترانا کو شوان پرور مبوده جبو و وان روزن تاری استری امین هابینن سر اکرانی به شکلی ام خاطر جوت خوازن حتی هدیه کردن خوباش بنرن تماشاگرها ببینید خیر و خوش شده وزي بسرك هلا دلي خذ مجول بوم بيساج خمان وكلان ودردان برين اخذ ولو لو 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 ديسا بوم وبارانا هر دري قدي مجدومانا ديسا نالا بريندارانا دنگی دای کاتل سر لور کی وانه بابک بکدر خدا وجه سر زاروکانه لزاروک مانه بنفس بروح و بجانه آخ بریندار میلون ویلون
وەکە جارێک دنج جارانە وەکە دیار بکر وەکە پاڵۆ گەنج و وەکە ئاگری دێرسم وەکە مەحەبات و وەکە بەرزانە ئیرۆ دیسا لە دەشتا سلێمانێ لە کێلەکە هەندری لە باژارێ حەلەبجێ فەرمانە مە کوردانە فەرمانە 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 دیسا هاتن قەلانتن زارۆک و زێش تەفدایک و باوانە ئاخ هاوار 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 لمە فەرمانە فەرمانە لمنایە برندارێ وەما بنفسين الدنيا عالميت بحزين سيرو كوري برن قردال هفلين برابيك بن شحالي مرة تشتكيش دنيا رب نفسين بلا خلقو عالما ببعسين داكو تشاركش حالي ما كردار ببين ما شبن في بندستي درين هاوار 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 حيفا كردستان كويرو تشوتين آقر للسري ما كردا دوارين آخ دايا آخ دلمين دلمين آخ برين داري والله